Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Moderator jongka kasih jantia Presbyterian Synod Sapngi, Reverend W.C. Kongwer, haka nyo terik mentau benai rempang arhajar kat kendai. Ulayok ban pelat pajba, ya ke film ke bala kerteng, naban, bala penmi, da ke jingseng samla jongka KGP Synod Sapngi. Haka jelang ke balalong, haka office trikam, jongka KGP Synod Sapngi, kabaran hapo mission compound Shillong. Hadin bala pelat pajba, la peniru ya kene ke film, haka auditorium jongka Synod College. Haka ba, kat banang ya kene ke film, la saki ya ke jinglong mensim ki pajba, haka babon naki kila jauman, kamtam haka benta baka naban, kalami nala ka jong ka yeng, da ka bakantat ya ka jing terwa ka kami ya ka spa ka po, bar ka jing don jang em, ban night pai, sa yeng mission hanong saulia, namar baka lajet, ban syakri yaw Jesus Christ. Ya ka ne ka film on panipaj ba haka arpulay tarik urempang arja kat kendai haka por prabaje, haka jeseng samla sinon, kaban salong haka balang nong pendeng, bat ka waypat ka jing panipaj ba kan sedang nadu ka arpun tarik urempang haka community hall, kam Indo Stadium, jong ka dorbas nong mission compound Shillong. Kumangilong, kumangiyay, lemotipor, ke history jong kabalang, kapalang Kristan, kayat lengbag bapun kijing isyan. Markaway na preng kita kada kijing saksi tom jong kibangit. Keleng, kami dari etah hanya dari India ke jongi, dari kiwi giri kumjo. Jika kubur jong ada film napon kalong kumtang snow. Haka ba ukol, upan kan mau resisa pi kini kintin kiba nasngok hadu kata-kata. Abu ong nganyaw iki baro kelong gajingdo nagabenta gajing baha kortam. Jong gajingtip yo Chris Jesu bau try jonga. Nagabenta jong ngaladu no iki baro. Ban nganyaw syndrome iki kanang bangan yo Chris. Barbaan siyam yang ngahu ubong don ka hok ke jongahi katakin kepada ke hukum mereka kata kepada ke jingget hok Chris ke hok kepada ublay da ke jingget ini gigintin gibo absolute call per ngasko hijan ba ke jingem jong nawan akaba pol onga hindu iki paro kung mangitip na history jong nawan Padahal nyaw senrum iki nang bangan yo ya ke jing penim ke jong try unong penim jo Jesus Christ. Ai baka ni ka message jong kenawan kan yo jakaro haki bange bar hoy kam tang preng jongi ban haki weru ki ban iya ka katno ka jing sa sito bar ka ba hindu no iki baro nang bangan yo ya ka kerteng baka jing penim ke jong try bau nong penim jungi Jesus Christ. Tahu beliau kutu lembah kejeng pelan ni kena ke film kena po. Apa kerteng kejong beliau pa, beliau khun, bau beliau mensim bakoi. Pada kabor jong kejeng seng samla jong KGP Synod Sapngi, kong moderator jong kesenap. Nasabah sibon ban pelat ya kena ke film. Hari ke sengi, kan nyau terik urempang jong kesenam arhajar kat kendai. Tahu beliau Berkuku, jadi pelan, jadi kepilih.